Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Ni itangazo rikomeye cyane rireba abanyarwanda bose muri rusange. Ngiye kurigaruka mu kanya gato. Minisita Olivier Nduhungirehe, Minisiteri ya Minafete cyangwa se akaba ari minisitiri muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Perezida Donald Trump hari icyemezo gikomeye cyane yamaze gufata, ndetse ariko kandi hari n'andi makuru mu buryo bw'incamake ndaza kubagezaho. Libya ahatahuwe imirambo 17 y'abimukira. Trump amaze gutegeka ko ubushakashatsi bwisumbuye ku miti yahabwaga abasirikare bahungabanye bwihutishwa. Ndaza no kubabwira ko Ukraine abantu bagera kuri 6 barashwe n'uwitwaje intwaro. Umubano w'u Rwanda hagati n'igihugu cya Uzbekistan nawo ukaba wongewemo ikibatsi. Reka rero mpere ku ncamake y'amakuru y'ingenzi tubone kugaruka ku itangazo riturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Mbere kuri iyi nkuru mbabwire ko Amerika yasubije inyuma ubwato 23 bwari buvuye muri Iran. Ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati zasubije inyuma ubwato 23 bwari buturutse ku byambu bya Iran. Ingabo za Amerika zabitangaje kwa 18 Mata 2026 nyuma y'uko Iran yari yamaze kandi gutangaza ko yongeye gufunga umuhora wa Hormuz unyuramo ubwato bwinshi cyane burimo ubutwaye ibikomoka kuri peteroli birenga 20% y'ibikoreshwa ku isi yose. Reuters mu ntamakuru by'abongereza yanditse ko ubwato burenga 10 bwari bumaze kunyura mu muhora wa Hormuz nyuma y'iminsi myinshi ufunzwe. Ubwato bwanyuze mu mazi ya Iran mu muhora wa Hormuz hafi y'ikirwa cya Ararak harimo na bune bwari bwarafatiwe ibihano. Ingabo z'Ubwongereza zirwanira mu mazi zatangaje ko kwa 18 Mata 2026 ingabo za Iran zarasaga ubwato bwose bushaka kunyura muri uyu muhora. Ubwato bumwe butwaye ibicuruzwa bwabwiwe n'ingabo za Iran zirwanira mu mazi ko inzira yongeye gufungwa. Makuru mu buryo bw'incamake, reka duce mu gihugu cya Zimbabwe. Mbabwire ko amakuru avuga yuko Zimbabwe yasubijwe ikibumbano cyibwe n'abakoloni mu myaka 137 ishize. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa akaba ari yashyikirijwe ikibumbano cy'igisiga kibumbatiye amateka akomeye cyane cyibwe n'abakoloni nyuma y'igihe kirekire asaba ko kigarurwa. Kwa 14 Mata 2026 nibwo Afurika y'Epfo yasubije Zimbabwe ikibumbano cy'igisiga kizwi ku izina rya Zimbabwe Bird, kinagaragara mu ibendera ry'igihugu hamwe n'ibisigazwa 8 by'imibiri y'abantu byakuwe muri Zimbabwe n'abashakashatsi b'abakoloni babishyira mu nzu ndangamurage ya Afurika y'Epfo. Ibi bice by'imibiri y'abantu rero byataburuwe mu mva kugira ngo bikorerweho ubushakashatsi n'abakoloni bashyigikiraga irondaruhu, kuko bizeraga ko abapfuye ari ibikoresho byiza byo gukusanya amakuru agamije gusobanukirwa imiterere y'abirabura. Minisitiri w'umuco muri Afurika y'Epfo yitwa Gayton Mackenzie yashimangiye ko ibi ubwo yagezaga ibisigazwa by'imibiri n'iki kibumbano leta ya Zimbabwe ntibagakwiye kubafata nk'ibikoresho, kuko aba n'abantu bataburuwe mu mva, ati bamburwa imiryango kugira ngo babakorereho ubushakashatsi. Ibisigazwa by'imibiri byaturutse kandi mu bihugu bitandukanye nk'Ubufaransa, Ubuholandi, Ubudage n'Ubwongereza. Itandukaniro rikomeye cyane nuko igihugu cyagaruye ibyibwe aricyo ku mugabane wa Afurika, mu gihe ababigizemo uruhare binumiye. Impuguke mu bumenyi bw'ibisigaratongo Edward Matenga yabwiye BBC ko iki gisiga cy'ubwoko bwa Beteler cyari gifite agaciro gakomeye cyane mu baturage ba Zimbabwe, cyane abo mu bwoko bw'Abashona. Ubwo mu kinyejana cya 19 abanyaburayi kandi b'abakoloni, abacuruzi ndetse n'abakusanyaga imitako batangiraga kugera muri Afurika. Willy Posset yanyaze iki kibumbano mu mwaka w'1889 agishinyuguza aho cyari cyubatse, maze atanga ingurane y'ibiringiti mu baturage ba Zimbabwe. Amakuru mu buryo bw'incamake, reka duce mu gihugu cya Libya gato. Mbabwire ko hari amakuru agaragaza ko hari imirambo 17 yamaze kubonwa y'abimukira. Inzego z'ubuzima za Libya zatangaje ko habonetse imirambo 17 bikekwa ko ari abimukira bashakaga kujya i Burayi, basanzwe mu gace ka Zuwara kegereye inyanja ya Mediterane kari mu burengerazuba bw'umurwa mukuru wa Libya Tripoli.
Ibi byatangajwe ku itariki ya 18 Mata 2026 aho ikigo gishinzwe ubutabazi cyatangaje ko muri iyo mirambo 14 yahise ishyingurwa mu cyubahiro, umwe wo muri Bangladesh ushyikirizwa aho umuryango we, indi ibiri ntibatangaje amakuru y'aho yashyizwe. Libya imaze kuba nk'inzira y'abimukira bava muri Afurika bajya mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, aho abenshi baraba bahunze ubukene n'intambara byugarije ibihugu byabo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bimukira IOM rigaragaza ko umwaka wa 2023 ari wo upfuyemo abimukira benshi barohamye mu nyanja ya Mediterane, aho rero bagera ku 8,565 barohamye berekeza mu bihugu binyuranye hirya no hino ku isi. Ubushakashatsi bwa IOM bugaragaza ko rero muri Libya hari abimukira 766,162 baturuka mu bihugu 42 bitandukanye, mu gihe abagera ku 5,000 bari mu maboko ya leta muri iki gihugu cya Libya. Reka rero mbahe ikaze muri amakuru yacu ku buryo burambuye. Tubanze tugaruke ku itangazo rikomeye cyane maze gushyirwa ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda, nyuma tubone kurebera namwe n'andi makuru atandukanye nayo akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Babwire ko u Rwanda rwashimangiye ko gusenya FDLR ari ngombwa kugira ngo hakurweho ingamba z'ubwirinzi. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane akaba n'umukuru wa diplomasi yatangaje ko ingingo y'ingenzi mu masezerano y'amahoro n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasinyiwe i Washington ari ugukora ibikorwa bya gisirikare bigamije gusenya FDLR, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Yabigarutseho mu kiganiro kigufi yagiranye na RT Antalya muri Turukiya, aho yitabiriye inama ku bya diplomasi. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nyuma y'imyaka 32 abanyarwanda bibuka jenoside yakorewe abatutsi ariko baharanira kwiteza imbere, kubaka ubumwe ndetse n'ubwiyunge. Gusa mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo hari umutwe ugizwe n'interahamwe, abari mu ngabo zari za leta Habyarimana ex-FARC basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse bagikomeje umugambi. Ku rundi ruhande rw'umupaka ati muri Kongo hari umutwe witwaje intwaro wakoze iyo jenoside utarambuye intwaro na Loni cyangwa se ingabo z'Abafaransa ati zari aho, ahubwo uwo mutwe urabungwabungwa ushyigikirwa na guverinoma nyinshi cyane za Repubulika Demokarasi ya Kongo kugeza ubwo n'uyu munsi nyuma y'imyaka 32 hakiri FDLR. Nduhungirehe yavuze ko nubwo umutwe w'iterabwoba wiyita FDLR ariko ari bo basize bakoze jenoside mu Rwanda bagakingirwa ikibaba n'ingabo z'Abafaransa zari mu Rwanda ntizibambura intwaro. Ati byibiyita FDLR ariko ni wa mutwe wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Twasinye amasezerano Washington ku itariki ya 4 Ukuboza arimo igice cy'ingenzi ari ugukora ibikorwa bya gisirikare bigamije gusenya umutwe wa genosideri kugira ngo u Rwanda rukureho ingamba zarwo z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. FDLR ikora muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse yakwijeyo ingengabitekerezo ya jenoside bituma n'abatutsi bo muri iki gihugu bagirwa nabi kugeza bamwe bishwe abandi baratwikirwa. Uyu mutwe ushakira abarwanyi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu Burundi ndetse abawubayemo batashye bemeje ko ufite amaboko muri ibyo bihugu. Colonel Tadi Shimimana Auguste alias Colonel Bora wabaye muri FDLR aherutse kubwira ikinyamakuru rya Kadomo ko imvugo za FARDC bavugaga ko bagiye gusenya FDLR itazashyirwa mu bikorwa kuko abo bashaka kwambura intwaro aribo bazibaha. Ati niba koko babibatangije nibahere i Kinshasa kuko ni Kinshasa FDLR iyo ati haba muri FARDC, ati haba abari muri FDLR ati barimo, ati n'uyu munsi ati bamwe mu bo twabanaga bashinzwe inyungu za FDLR Kinshasa. Ati biriya rero ni uburyo bwo kujijisha kuko babiteganya, ntabwo babitangaza kuri iriya, ahubwo bakagombye kandi guhita babafata batanabivuze kuko n'ubundi aho bari kumwe na FARDC ati barabahiga hese kandi bari kumwe. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yigeze kandi kuvuga ko FDLR igizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10 bari mu burasirazuba mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma tukiri kugurira igihugu cy'u Rwanda, reka mbabwire ko u Rwanda na Uzbekistan rero byongeye ikibatsi mu mubano wabyo. U Rwanda na Uzbekistan byasinye itangazo ryemeza ko impande zombi kandi zishyizeho umubano bya diplomasi. Ni igikorwa cyabaye ku itariki ya 18 Mata 2026 hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe na mugenzi we
wa Uzbekistan witwa Bakhtiyor Saidov. Itangazo Bakhtiyor yashyize kuri X rivuga ko u Rwanda ari igihugu cy'ijana 67 Uzbekistan igiranye nacyo umubano mu bya diplomasi. Ibyo ibihugu rero byiyemeje kugirana umubano mu bya diplomasi, habashobora kandi gushyirwaho za ambasade kuganira mu buryo bweruye ku byerekeye imikoranire mu nzego zinyuranye nk'ubucuruzi, uburenganzira bwa muntu, gusangira ubumenyi n'ibindi. Iyo ibihugu kandi byashyizeho uyu mubano, abadiplomate babyo bashobora kandi guhabwa uburenganzira bumwe bw'ubudahangarwa hamwe n'abo mu miryango yabo ku buryo bakora inshingano zabo nta kibazo kibazitira. Ibihugu biba bishobora kandi no kugira ubufatanye mu bibazo mpuzamahanga. Akaba rero avuga ko ari inkuru yo kwishimira cyane. Hanyuma duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa hirya no hino. Reka tuyakomereze kuri iyi nkuru mbabwire ko mu gihugu cya Ukraine amakuru avuga yuko abantu 6 barashwe n'utwaje intwaro. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu wa Ukraine yitwa Ihor Kiemenko yatangaje ko umugabo w'imyaka 58 w'Umurusiya yarashe abantu 6, abandi barakomereka mu karere ka Horsiekisi. Kiemenko agaragaza ko uwo mugabo yagiye ku muhanda agatangira kurasa abantu ndetse abandi akabafata bugwate mu iduka cyangwa supermarché riri hafi aho ngaho. Kiemenko asobanura ko polisi kandi yagerageje no kuganira n'uyu mugabo mu gihe cy'iminota 40 bashaka ko nibura umwe mu bafashwe bugwate wakomeretse yahabwa ubutabazi bw'ibanze, ariko umugabo akanga kubasubiza, aribwo hatanzwe itegeko ryo kumwica. Ati twamusabye kujyana ibikoresho by'ibanze byo gufasha uwari wakomeretse kurekera kuva amaraso n'ibindi, ariko ntabwo yigeze adusubiza. Rero itegeko ryo kumwica ryahise ritangwa, cyane ko yaramaze kwicwa umwe mu bafashwe bugwate. Nyuma abantu 4 kandi bahise bakurwa muri iryo duka. Abarenga 15 bakomerekeye muri icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi, ndetse 10 muri bo kandi barimo umwana bahise bajyanwa mu bitaro. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko impamvu yateye umugabo kwica abantu itaramenyekana kuko niwe mu rugo hahise rero haturika ibikekwa ko yari yasize ahateze ibiturika. Muri Ukraine, hanyuma tuve muri Ukraine turebe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa. Tujye kuri inkuru babwire ko Trump ni itegeko rikomeye cyane yatanze ndetse asaba ko bikorwa vuba na bwangu. Akaba yasabye ko bikorwa vuba na bwangu. Perezida rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse ko ubushakashatsi bwisumbuye ku miti yahabwaga abasirikare bahungabanye ku rugamba bwihutishwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasinye itegeko ryo kwihutisha ubushakashatsi bwisumbuye ku miti yitwa psychedelic ikoreshwa mu kuvura bimwe mu bibazo byo mu mutwe n'agahinda gakabije, icyitwa PTSD cyangwa se Post Traumatic Stress Disorder n'izindi, ariko ikoreshejwe cyane ishobora guhinduka ikiyobyabwenge. Iri tegeko rero yarisinyiye ku itariki ya 18 Mata 2026, asaba ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa muri Amerika FDA kongera gukora ubushakashatsi ku miti rero iva mu kinyabutabire cya psychedelic. Imiti rero izibandwaho ni ya Ibogaine, ikunze kandi guhabwa abahoze mu gisirikare, ndetse ko abayihabwa bemeza ko ibafasha gukira uburwayi ibibazo byo mu mutwe biterwa n'ibintu byababayeho ku rugamba. Uyu muti ubusanzwe utera abantu kumva neza, bameze neza, guhindura uko babona ibintu cyangwa se perception n'ibindi, ariko iyo ukoreshejwe cyane ushobora kuba ikiyobyabwenge ndetse ugatuma uwawukoresheje ahubwo abona cyangwa se akumva ibintu bidahari. Ubusanzwe imiti, ibyatsi n'ibinyabutabire bitera abantu kubona cyangwa se kumva ibintu bidahari, ifatwa nk'ikiyobyabwenge muri Amerika ndetse ntiyemerewe gucuruzwa. Icyakora abayobozi batandukanye bavuze ko ubushakashatsi bushobora gutuma iryo tegeko rihinduka, kuko imitwi, ibyatsi n'ibinyabutabire bijya bigaragara ko byakwifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi byakwemezwa gucuruzwa ku isoko. Trump kandi yahaye FDA miliyoni 50 z'amadolari Amerika zo kwifashisha muri ubu bushakashatsi, ndetse yemerera iki kigo kugerageza ku bantu babishyira iyi miti. Hanyuma makuru tugaruka kuri perezida w'igihugu cy'Uburundi yitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva nk'uko abaturage bakunze kwivuga, yanyuranyije n'igisirikare cye ku mvano y'inkongi yafashe ububiko bw'ibisasu i Bujumbura. Perezida w'u Burundi
Evariste Ndayishimiye yatangaje ko inkongi yafashe ububiko bw'intwaro bwo mu kigo cya gisirikare cya Kambeze i Bujumbura mu mpera za Werurwe itatewe n'umuriro w'amashanyarazi bitandukanye n'ibyari byatangajwe mbere. Ububiko bw'ibisasu muri iki kigo bwafashwe n'inkongi ku mugoroba wo ku itariki 31 Werurwe, byose byaraturitse, bimwe bisenya inzu z'abaturage n'ibindi bikorwa, byica abantu 13 bikomeretsa 57 barimo abasirikare 3 nk'uko leta ibitangaje. Mu kiganiro Perezida Ndayishimiye yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa Yaga Burundi, yatangaje ko abantu bihutiye kwemeza ko umuriro w'amashanyarazi ari wo wateye iraturika kubera ko ari wo umenyereweho gutera inkongi zikomeye. Uyu mukuru w'igihugu rero yatangaje ko mu bubiko bw'intwaro nta muriro w'amashanyarazi uhaba, ahamya ko ibyo bihagazeho kuko yigeze kuba umusirikare ushinzwe ibikoresho bya gisirikare kandi ko yasuye Kambeze kenshi. Ati ikintu cya mbere kizira, ati ahari biriya nta muriro w'amashanyarazi ujyayo. Ati impanuka rero y'inkongi ati si Burundi gusa, ati nta gihugu na kimwe kitagira iyo mpanuka, ahubwo ati bitarakugeraho ushimira Imana, uti Imana rero nisingizwe mu ijoro. Perezida Ndayishimiye yasobanuye ko impanuka y'inkongi ishobora kandi guterwa n'ibintu byinshi kuko ngo n'ibisasu bishobora kandi kubanaho bikabyara umuriro, cyane ko bishyuha cyane. Yatangaje ko Burundi rero buri gukora iperereza kuri iki kibazo kandi ngo bisaba kubikora gake gake, abantu bari muri Kambeze rero bakabazwa, ariko ko habaye hatabonetse amakuru akenewe nibwo hatekerezwa rero ku gusuzuma ibijyanye na siyanse. Akaba rero ari byo Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda avugwa. Reka turebe hamwe n'andi makuru atandukanye yakomeje kujya. Bumwe mu bwato urutura bw'intambara bwa Amerika burimo kwifashishwa. Abategetsi batandukanye ku isi bamaze kandi kwamagana iki cyemezo. Umuryango w'abibumbye nawo kandi umaze gutangaza ko nta gihugu cyemerewe gufunga inzira mpuzamahanga y'amazi nk'uko ishami rya ONU rya International Maritime Organization rimaze kubitangaza. Amato yose abujijwe guca mu kigobe cy'Abarabu, ku byambu bya Iran no mu nyanja ya Oman, akarere kanini cyane karimo umuhora wa Hormuz cyangwa se Detroit d'Hormuz. Amashusho y'icyogajuru yafashwe kuwa gatandatu yerekanye ubwato rutura bw'intambara bwa Amerika bwitwa USS Abraham Lincoln butwara indege z'intambara buri ku ntangiriro iburasirazuba bw'inyanja ya Oman muri kilometero nka 200 majyepfo y'umwaro wa Iran. Aha rero niho hafi cyane ubu bwato butwarwa n'ingufu za nucleaire bugeze, bwegera ikigobe cy'Abarabu cyangwa se ikigobe cya Perse. Ayandi mato abiri yabonetse kandi mashusho angana mu bunini n'ubwa USS Abraham Lincoln bufite n'ubushobozi bwo kurasa ndetse no gushwanyaguza za misile. Aya mato kandi kugeza ubu ntibirashoboka kumenya neza yariyo, ariko bikekwa ko yose arimo gushyira mu bikorwa ifungwa rya kariya karere k'inyanja ryatangajwe na Amerika. Trump yaburiye ko amato yose agerageza guca muri ako karere afatwa agafungwa, kandi ko amato y'intambara ari bugerageze kurwanya iki cyemezo cy'Amerika aza guhita ashwanyaguzwa nk'uko amakuru abivuga. Muri Zanzibar, polisi yavuze ku rupfu rw'umu-influencer w'umunyamerika wari mu rugendo rw'inzozi ndetse n'umukunzi we. Igipolisi ku kirwa cya Zanzibar cyavuze ko umunyamerikakazi wari waje mu bukerarugendo yapfuye yiyahuye. Inkuru y'urupfu rw'uyu mugore yatangiye kandi kuvugwa cyane muri Amerika ku cyumweru. Ikinyamakuru Mwananchi gisubiramo umukuru w'igipolisi cyahitwa Northern Unguja avuga ko iperereza ry'ibanze ryerekana ko Ashley Robinson uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Ashley Jane yapfuye yiyahuye. Umwe mu nshuti ze watangaje amakuru y'urupfu rw'embere yavuze ko yumvise amakuru ko Ashley yiyahuye, ariko we yemeza ko yari umukobwa ukunda ubuzima udashobora kandi kwiyaka ubuzima. Ashley Jane ukunda kwerekana ubuzima bwiza abayemo ku mbuga nkoranyambaga yari yagiye muri Tanzania mu rugendo rwo kwishimisha hamwe n'umukunzi we wamwambitse impeta muri urwo rugendo, banishimiraga isabukuru y'imyaka 31. Umukuru wa polisi ya Northern Unguja muri Zanzibar avuga ko ibijyanye n'urupfu rwa Ashley byabaye kuwa kane tariki ya 9 z'uku kwezi kwa Mata, ko yiyahuye akoresheje igice cy'umwenda we nyuma yo gushwana n'umukunzi we. Komanda wa polisi asubiramo agira ati nk'uko bivugwa, ati habayeho kutumvikana maze nyuma abashinzwe hoteli banzura kubatandukanya, umugore ahabwa icyumba we cye n'umugabo icyumba cye.
polisi ivuga ko yatabajwe igasanga Ashley Janey akirimo ubuzima akajyanwa kwa muganga akahapfira kuwa gatanu tariki ya 10. Umubiri we uracyari muri icyo gihugu mu gihe hategerejwe kandi gukorwa irindi suzuma mbere y'uko ujyanwa iwabo muri Amerika nk'uko polisi bivuga. Mu itangazo umuryango wa Ashley Robinson wasohoye uyu munsi wavuze ko nubwo ufite ibibazo byinshi wizeye abategetsi bo muri Zanzibar kuko barimo gukorana bya hafi mu gushaka umucyo ndetse n'ibisubizo ku rupfu rwa Ashley Janey. Britney Spears yagiye muri rehab nyuma yo gufungwa kubera gutwara yasinze. Yitwa Britney Spears yagiye mu kigo gifasha ababaswe n'ibiyobyabwenge nyuma y'ukwezi kumwe atawe muri yombi ashinjwe gutwara imodoka yakabije kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge. Uyu muhanzi ubwe ku cyumweru nibwo kandi yijyanye muri izo nzu zifasha zizwi nka rehab nk'uko abamuhagarariye babitangarije ibinyamakuru muri Amerika. Nyuma yo gutabwa muri yombi tariki ya 4 z'ukwezi gushize, abamuhagarariye bavuze ko ibyo yakoze bitihanganirwa kandi bavuga ko bagiye kugira icyo bakora ngo amererwe neza. Spears imyaka 44 yinjiye muri iryo vuriro mu gihe kandi haburaga ibyumweru bitatu ngo yitabe urukiko ku byaha byo gutwara imodoka yasinze. Mu kwezi gushize yafashwe na polisi atwaye BMW ye ku muvuduko uteye ubwoba ku muhanda mugari muri leta ya California. Uyu mugore ni umwe mu bahanzi b'ibihe byose mu njyana y'Amerika ya pop, yamenyekanye mu ndirimbo ze zamamaye cyane ku isi nka Baby One More Time, Toxic, Every Time, Give More ndetse n'iyitwa Womanizer ndetse na Stronger. Mu gihe cy'imyaka 13 kugeza 2021, Britney Spears yari mu bahanzi bagenzurwa na se, uburyo bwemera amategeko bwemereye se kugenzura ibye byose mu kurengera ubuzima bwe. Reka rero tugiye kuri General James Kabarebe, akaba nk'uko nabivuze ni umujyanama muri Presidence ya Repubulika mu by'umutekano, ariko kandi yafatanyije n'abandi mu rugamba rwo kubora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Umujyanama wihariye wa Perezida mu by'umutekano General James Kabarebe yavuze ko ikinyabupfura ndetse no kubahiriza amategeko n'amabwiriza ari intwaro ikomeye cyane yafashije FPR Inkotanyi n'ingabo zayo ku rugamba rwo kubora u Rwanda. General Richard James Kabarebe yavuze ko iyo inkotanyi kandi zitagira ikinyabupfura nta kindi zari gutsindisha ingabo za leta bari bahanganye. Ibi rero yabitangaje muri 2022 ubwo